don't look like what I have been through. You turned my pit into a well. So the essence of my praise is centered on your grace. Adom, Adom, Adom. I've been through a lot, but grace sustained me. My test is now a testimony. So the essence of my praise is centered on your grace. Adom, Adom, Adom. It was you, my lawyer in that courtroom. It was you, my soldier on that battlefield. So the essence of my praise is centered on your grace. Adom, Adom, Adom. Hey, Adomo, Nyame, Adomo, Adom, Adom entina metiasi, eya Adom tina mewoho. Lord, the essence of my praise is centered on your grace. Adom, Adom, Adom. Hey, Adomo, Nyame, Adomo, Adom. Eya Adom entina metiasi, eya Adom tina mewoho. Lord, the essence of my praise is centered on your grace. Adom, Adom, Adom. Who has changed my story? Who has given me a song? Turn my mourning into dancing. It is you and just your grace. You have changed my story. Protocol breaker, you made a way. You turned my mourning into dancing. It is you and just your grace. Could not have made it without you. Hey. Could not have sailed through without you. Your loving kindness, grace and mercy brought me through. So the essence of my praise is centered on your grace. Adom, Adom, Adom. Could not have made it without you. Hey, could not have sailed through without you. Papa, your loving kindness and grace and mercies brought me through. So the essence of my praise is all centered on your grace. Adom, Adom, hey, Adom, Adom, hey, Adom, Adom, Adom entina metiasi, Adom entina metiasi. Lord, the essence of my praise is centered on your grace. Adom. You have been my doctor on that sick bed. By your stripes, I am healed, I am free. So the essence of my praise is because of your grace. Adom, Lord, the essence of my praise is just because of your grace. Onyamitomfo Wosheyen Soda Wataban Kesi No Boye Kumpa Oba Tampa Wokaye Fapo
My enia ehiaye and then it now. Listen. Ataban Casino. Obatampa. Okaya famu. Mayania India. Thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Tampe, Okayan Famu, Mayania, Igiayan, and then it then sing Wame, Wame, Erani, you say, Wame, Wame, Erani, yes, Niyawo Moa, Sese. That's
Owusu-Ansah, sing it along. Say, dear me, oh, Guamio, Eradi, yes, my papa, me, say, dear me, Buame, Eradi, yes, Mame Fanchia Cassia Emma Baby Biao now do a fidie at all. Adom 106.3 Jumedia where we name it is when then quan now de Ophidia to Anoma Onye Fonso. Bedenya mea se Emma, Bedenya mea se Emma Wabusia Rade Ede Otum. Anapaya ye twehia utwedi ampon bade ye nemuhin ade ba ko ne betimi de ahyase na ya danase bele so wani ate edada na wabie wani na utimi so radio yi de wadanase mpo dada ebi ade untimi nyeye ne se empire points ahodo bi also bo ansana wasi kwan so wo kwa adwuma mubo nso masi kwan so krampo dada wote basim otnemu enra enefi na wabɛn enkran empotemo ha baabi ni nyina nso so no entwemu obetimi adanyame ase na wode wabraba atoa so ede ahyenensa ono na ye ahyase ono na eye awieye me ye Owusu-Ansah ene wonso so a utie men se wo hwe dwumadi enso so a ye nyina da ye na brabo ahyase ne awieye no ewo ono ne nsem corona bawiase corona yi osan kosro it is a wapia na bisa se ofa o nose mask no ana
Se wan fan so dia ene mesere wa pebi to kwan so na yewa huye to bi ana esese obi ka kire wo se je wo honkwa na je ufiefo. Save your life and save others. Protect yourself and protect others. Ene eyokuyada mesre na yedempaya ayasedampaye ediama ono asafo erade. Mamo Facebook de me hose mubi mo tre from America, Washington. And I said nyamiama de pebiache and penam no be kasa ewo Maryland. Amachinomu. I want to be more so actually from Holland, Amsterdam. Asofo George Fianco. Goeiemorgen. Alles goed? Ja, is goed hier. Het is een hadie. Yami Adom boko. En van die ekosu wiase. Yene se yidimafo ene yembofo atiase. Mi tiba komono fa ujidie ebataye de ho ewo studio ha. Na yemfa asedampaye emerade. Ejide se microphone ya tembiano check it. Check it. Check it. And intina odi achirisano. Mema Mama sofo di aseda be nyame ama o my Ghana. Na di aseda ama nyame ama yema yemrantie yemabawa. Na di aseda nso so ama nyame ama yemampanyini. Ene ahemfo ne ehima na odi aseda ama yetiefo a wo etie no mo hwe bi hwe Dubai. Kamia say we are self and engine and baby obi betimi aba Facebook bia no obehwe bi na watie. We are thanking God for all of you. Mo amonya bre na mo somo ne yesom no. Amesofo bompaye fa eda erade ase. Baba medase nyame nshira. Ora Yesu anopa Yesu yeda wase. Okese yesi wanyonyam bebre. Yesi wanyonyam yeda wase ma o my Ghana. Asedanka odin se o mama o Ghana asumdue egoso wo ho yeda wase bebre ma mpanyini ene ne mpa na pamfo ewrade yeda wase se wugusuma wa ho odin ne wonyansa wodi amomom de bu oman yeda wase ma doctor fo nurse fo enwumafo admaku nyina yeda wase ma yenkwala yempanyifo adepamfo obi biara yeda wase ma no ewrade yeda wase ma obi ankwa ho na ho odin a wodi amaye yeda wase papa yeda wase bebre yeda wase yehye anyonyam nka udin wokoso eboye ho ban yeda wase ma yenkwa yeda wase omomugu hospital ewrade yeda wase wuguso eso mo yare omankwa omomunkwa papa yeda wase yehye anyonyam bebre ma police fo soldier fo yeda wase ma obi biara o my Ghana mu biara nipa bi o my Ghana mu asedan ka udin se de bia koso eboye ho ban yeda wase ma ya sofo a wodi o mabadum o man omo chekere yen ewade yeda wase mo etechafo yeda wase wa woma yankwa egusu ekita yen yeda wase bebre wa banbo kese a wodi aboyen wo banbo kese a wodi achekere yen owura yeda wase wa asumdue kese a wodi ama my Ghana asedan kaudin yewura yeda wase bebre ewo Yesu Kristo din mu ne yabo mpaye amen. Amen, 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 and amen, and amen, and amen. Glory be to Jesus for
yegusu a yene onyame tiasefo ba tampa no de obo ne soro ne nasase no yadana se ama oman Ghana yadana se ama mrantie ene enkokra ene embrewa ye mampanyini apolisifo ne asojafo akyerɛkyerɛfo yadana se corona kosoro na enso so yenim se ne bambo de yebewie peye yadana se nyina na yadana se aka kyerɛ no nyene yema nyina na yehwie gu nanim na enso so onnim ye na koma so ade yadana se ema de owo theater ye gina wo yadana se ama de ye kwakoye no operation and surgery yadana se ama abusua bi ahia wo na ka wo lasia wo de ebedi ewuo se awurade emokwan ento ba bia ekwannie emfa emanema yadana se ama ye nuanom amowa kwantuo mo nyinara se ne batampayo ensa no ento mo nyina so na onye mu yie yadana se ene yakai ono awurade se waka kire se ya abofra ene yanyine ne yehunu otenene ni a one na sefo esresre diane na wo mu di de biara da yansre ne yedi ebusiafo yansre ne yedi yantena ye hawo ne amane ye no sa de biara da bida yansre na yedi yadona se ene yaka kire ne se de onni baabi da de onni bibi die de onni kunu de onni yire de onni ma de na brabono ase abrabono bibia aya bono etise obeya adano ye kan ho asem a odwin se ne lasia na mede gina hoi me lasia na mede nenam hoi okwayi asia ya no bo sa anyom no me lasia na mede da hoi me lasia ni na se de ono da hono wotimi ka sanku betimi aye ho biribio ebusiafo ontimi nya ho hwe enso obi abonyom se me lasia na mede da hoi wadi o lasia na ade da hono a mesro ene da so ho ene da so Bishon Christ ene da so pa de e wo ho papa ene da so e wo ene da so e de e wo ho pa so onya kasa wo lasa wo hia obi o betka cho se da bi enya wo lasa sa no enya wo lasa no ne momani da so e kase bi e wo ho aronti beda asese wo de wo fidi ato a yo kra ure chichifo orade yo kra ure chichifo yankenkan yatwere enkanana nkame firi ho akomanim kakra kame komanim kakra na so ode yenhwe baako bi so foforo ata ha asofo panyine kwakubu acheboaten wa asofo aje wa odifo ba wa na so megyina ho megyina nombe na se Ewurade Israel nyankopon esieni First Samuel, First Kings chapter 17, the verse number 14. Jichumaya edu enai. Na se Ewurade Israel nyankopon sieni. Isam kruwa esu enhwan. Na enwotoa no nso so esorente. Edi bekwa akosida a Ewurade bema usuo ategu asase ne so tisase me bi na se the first no na ye Elijah na ekasa ono na ekasa na maduane bi ni pekeki kakra breme akekasa na woba no ejiji achinye na bede se no na fose na se asafo Ewurade sieni. And I want us to work on this. Na se asafo Ewurade Israel nyankopon sieni. All pe duane no wanka se Ewurade na esie. Ose mama duane ni. Mama nsuo nom. Mama cake bi ni. But obitru baby no
na efe di nyame ka kire no ntia oba na hono also oda na di kire nse na se Awurade Israel nyankopɔn sie ni isam kuruwa no a woso wo no esu nhwan cake ne de obeye cake no wo kosoro ba fom obeye nanso esam no a ye di ye cake no esu nhwan esonte na enwotoa no nso so a wodi begumu afore no menim senia ye sweet bad ena menim senia ye buffaloed ena menim senia ye pano is na maame ye pano tofo na ye fetia to brebi awo fetia na maame gina so bokusia no fagum na fete na ntese nde ya mfidie ohoi ye fete saa num saa na nsa na obeba wo do nsa betum no ka kire se ko hohoro nsa fa se mana hohoro nsa ho nyinara hwe mo wiru mu se fi bi ni ho na be maame ye conscious about hygienic things no are very conscious and so uncle school ne fie nyansa ne bia ku school so jiminsuo nkoa no modenam e bia ko fiampra waka kohronsa shobo wirim se fi ni ho ya fete eti odifo no senda se Israel nyankopon etiasie yidie de osie ni isam kruwa no so erintwan na ngotoa no so erinte de bekosi se eda Awurade Israel nyankopon bema ensi ategu asase de so eno nene me pese ya address wie ya pe ho an oba ne tutene obayi ba ya ade a onye bida ebi so si da ne bi si da o ne nyame ni pai motivate ne se madam mami cake no be ya kan situation me last year nie me ne ba me yokrani ye bedi ye di yensu a ye bewu. What a confession, very negative. But owi nyame ni pa ne se wo de akoye me se koye bra na se Awurade sie ni se ni Awurade a obosoro ni asase Israel yofode ne bofo yankopon sie ni. That says the Lord. And only baby and then perceive ye de adwene si. Sa that says the Lord. That says the Lord. That says the Lord. Ubesha no biaka se ni Awurade sie ni me ba me so be din konim se ni asafo Awurade sie ni me se wafo no eniane nyina ba fefe ya no madwene ya osei ebebem ana emmem asofo mona mo ta sia twere kronkron no mo aye anopa me ba ametie senia mo ka IT kan IT wia na atwa Bible no yakenkan ani asan ye IT aka ho na nso etiche se so binya kase senia asafo Awurade asinia na me yakwahwe ababie no sana mi simfa no sana mi sinyintum se dia asafo Awurade sienie fa ka no mame se ne Awurade sienie wa mami po super se ne Awurade sienie se ne Awurade sienie akra mache akra na me yawo ya hene ba chira kwa mai de je se Awurade sienie se ne Awurade sienie papa se ne Awurade sienie asam thou sayest the Lord dear asamwa emu odu papa go baby ani ho a Awurade esi bibia amen se ne Awurade sienie baby ani ho twere kronkom baby Awurade kan sesei ya no gra so nyame nche yi bishop bibiara nyame aka kire me me di mani ehu se ne Awurade sienie
ni amemfa mani hunu ye bia nso o twɛn me twɛn minim sɛ ɔyɛ no kwafo ebebem ba sɛ sɛ difwe kan ye na amem na fe wanya platform no asa be kyerɛkyerɛm ne enti a amem ne sɛ wa anye se ye enra na me obi di bi kyerɛ me wɔ ba bi nam sɛ is it correct? Said the Radi see without any condition. Condition be any because Nyamedie Onyaka so Onyaka your friend was Sia dear or Sia dear so when Yame a casse set since this old if we cast a several radicin and powers if you want how many could be animal and open. Someone no see a car or big D no any banewuno. Bishop see a sonte period no so sad period in a year. Time one Adrian one day Shadabaha Adrian one Adrian ni baby but senya medina no betum say him. And aquadron and Nyame because Abraham no she knew what we and she aba. Now we are crashing whatever. Second case ba te se ne ba 83 ni bia 83 ni bia na adio first time my papa didi aburuaduane aburo de no owe but sabi santini papa panu ni aduane bia ne life nka fufuo but for first time ne radisi no ye kosala onikanika na ne ebeba form yes sir but it drew Satan no etimi drew Satan woni pabrabom na Satan no nyankopon ka se o hye no hwenu nyamo a ya na efe kurake ya na efe keke na se but nenke nyame bi na se Ewrade Israel nyankopon se da man akwa besere na aduane ya emma oye se o ka se won kwe ne hu kakra wo en wodi nyame asam hye no kran se sei and a radical. It is open say we are doye. Ne hu mu a ede na radical. Radical ewo asembia oka in every situation. Na se wudi na so the point I mean so me dwena won say. Okay. Enti na rade it was straight direct message for the woman. Okay. And now say no you just motivation from the man of God. And now you inspire Obano. Well because Obano na direct word. God me catch say me pese obey kunafo na hwew a straight word from God say Adom Ahengua wi aboa hwewa wi afi de adu nipa so ne nipa no adu no so no me ma oba oye kunafo na abehwew it definitely nyame kire die ntia me ma obey kunafo no aba abehwe no it I'm looking at this a direct prophetic word for that vulnerable woman. Oba wo mobo oba na brabo ni da so asa I say so obi anga so a motivation or encourage no so I just want to look at it and so obi ka say send you ready see ni we dey na ye rema word yes. Sure we dey na ye rema word papa de meka ani say on se wo hwa wo se na awurade commande kwakwa de bi no yes sir edru oba no sunsunso no Elijah enya kranko hu no but was ma hye oba kunafo bi enti utumi hu say so you two commands yes ma command aboa efi ma sa command oba nipa oyo oba kunafo omu nyina so adwuma ba ko omu nyina e be feed you okay enti utumi say nyankopon connect Elijah ene oba kunafo no na the catalyst of the connection no ene onyame asem nti no ne okachire na se ko oba kunafo bi o amahye no na wokoduru ho a me kire wo ba no okay oduru ho nso no wutum se question wo bisa ne se so asebo de man no na a general knowledge and na say a specific word and what the man no me hunu sa kwan no so say a specific word okay because already nim say ma me no ni bi ampa but still I was say ko no feed you okay enti already nim kakra no awowo no de wo hia free ma me na e wo so tie energy dia wo no de betu anamo enti no man asemo a e fit ni condition ni situation wo ko ma me no de wo nyina wo be di awu
Entino papa ese ko na onfa kitwa ne mawuni ne free kitwa no mumu no so nya in abundance. Entino sana mihuno sa kwan no so se wo hwe Peter anadwomo nyina waye adwuma wanchehwe waye adwuma frustrated. Yes. Me awo ya ne se ne net no kra nchehwe netia ne nnua so asate ti net no mu eja otine mantwea baabi na otitemu ahwe se ekina nso de na okina de bebere me emu na Yesu baaye no kose na obisaye no, was it general knowledge or a specific rhema word? Okay. Ti obaye no wohwe ni din wose krache adwuma ti se wose enye enye wose ne na mamma wo a word wose to on aha emu no na emu to asew no egu ho ko betima agiu ma ye adwuma wo ya che po ano ye nto asew mu be nenso wose wonum asem ninti meto asew no nti na ha no Usha the Elijah kachire no entosumu. It doesn't make sense humanly speaking. But ose eye nyame no mu asemu nti no. Mema obi edi. Eno nti no o man specific word revelation eno ne ade a asofo ayaba yensua ne ye. Hwe nipa ne tibia wo wom na gi asem no fra Awurade ho fama no. The aka no wo ba no ho wan fa ntua na mo a miracle no won't happen but wo dia ne se 20% ema no emfa di pasem emfa honam mu nsem bia emfa ma no na dansem ne nkotokra ne nsem bia ma no ma sem no emfiri nyame ho na se wo de ma no na se wo di tua na mo a wo si na oni ne fiefo no wo mu anwa ase entu da emre bebre many days it kopem se nsuo ton ye no na awurabai odidida eti ebusuan ma pray we say the abetua because as over check Facebook am for chere omo chere because also say you know when you speak send your awurade sie ne pe na man for start doubt because of eneme bia costing that yenhwe na awurade Israel nyankopon asie nie de awurade kanie awuraba esem kruwa no so enhwan esonte oya no so so a wode fra no kra no eno so so a esonte it is specific for this woman direct word onyame si na sem so dia ebia na wo doubt nyame wo doubt nyame asoma yense ye meka wenchero because ebia dia da no me ka ye bi dia sofo kwaku ka ye bi dia sofo je ka ye bi no wo dwe se anya adwuma atadodo na so onyankopon eda ne tumi anwanwa de kase na di ewa awurabai abrabom sir for Chekronkron to say enya bodo nko aso na nipa na mbetnase nemom asem biara efi awurade anim. That's right. Asem we frɛ awurade anim de bishop entomfo senya nyame nye mistake abusia nyame onye mistake senyanko ma yantwe adwene mfa nsiso bio se nyame onye mistake nyame nye mistake sanse sana no any conditionality and so obey we dia ehente the entini anyere ye because of we are one anyway that be nyame oso obey we are convinced now one check it Solomon time okoba for the affairs no or the consumption me o consumption me but check the second time no what did you encounter no if you call Jerusalem na koba for there. So let's see it when yame donwa o yame pewasemo it doesn't matter ubetimi am mix with direction kakra but still when yame betwetwon abetwetwon do ba odon wo be si kwantempon no so yame da yen nyame onna da yen enti mo madwene yem se oh jai we eka we amem enti da say na se Awurade Israel nyankopon sie ne isam no a ode ye pan no de ode ye keke no esu nhwan waka waka
Ewurade aka no waka. Wase Ghana yebetum pon. We de macorona en from kosoro se de be de nyame aka no waka. Wase Ghana economy no ebeye yie. Se de ebetie biara na ebeye yie. Ose obesan se ya nemu. He will restore. How de nyame aka no. Obo se niema mo den de niema looks like impossibilities. Hey we de se de niema tie de. Se de adwuma ye de. Se but Yamia Kasa Wakasa Yamia Kasa as I was in a city Israel Nyan Kopon Sien is same Kruano a sunshine is some Kruano a sunshine na Tuano and so a son take a cosi da a Euradebema Usio ato. Nyamu bibi obeyo Nyamu bibi obeyo na brabo imo eti bia no ma brabo ni na asema ba bedro contingency. There is no hope, but can we give you a hope? A message of hope. Papa ko na wo kasa wanyi aje wo so wanyi ya wo meet kitwa bi mami adwa ozo de kakra basa so me kasa nti wo misa question bia wo de me misa question o de bisa question na me bisa me papa say na say o ka say wase okunafo no wase ne dada ansa Elijah eko adinze na afi o kan sembia enye say na me mma ye diewu says because onyankopon wasem je say waka no kuma dada ansa Elijah eko no mention and tia say ye womu ne se nipa sem e wo ye nipa fam ajuara no na bie wo nso no ohun se asem da wo so na wo amane mu a ya na wutwa ya kitua bi wonsem wa intina saa wo mu de atoro sem no munya nipa twa wo mu no o se me wo hawa o maami ana mo je tunu no ohun chinchin ye o so makwa saa pepepe na tie pressure da no so nti wo hwe na sitine mu a saa na obekasa na emom no so ojai kasa na o tie die nyame e ka kire no no a eno ene de ni miracle no ebre no eto brebi a o de de ma yiyi wo ho ano saa enye yie we de bede na yeye asetra na sei minuane de no saa na ye minuane de na saa but onyame ebetimi ahwe wan kasa wabrabo yenim no aka kire na koa anana funa bi se ne Awurade sie ne o china sesebra ha ebura ya tono 100 Ghana no se ne Awurade sie ne emi atono 1 city ebi asidawo Secretary to the president is a better day na we have him. My friend Mr. Skeptic. Better day na we have him. Say she said we are say nyameso obey. People are too nyameso obema. skeptic about Lonka you bet turn 1 city. Say 100. Na was sorry no a press conference. So called men of God. And then you pana say ediare de beba ba unibi na wo de unibi eto brebi ani baby cancer mo aho o mo cancer mfo a o se yetimi de hia wo mo say ade ne de nyame beye na wo unibi da wanka so obekunu was wo wo yabi ntafre wo yabi hia nyame se obeye o yiri nyame se obeye o mayi nyame se obeye o kunu yi ye kan se oba bi wo puni ni se wo de yi da aye owura bi wo okay me pese me ko owura bi wo national mo security yi aka kire obi hwe obi enu kan se wo be do be 25 years also onye lawmaker onye implement law onye lawmaker ne ho ashinti na hwenanim we send the padanim Ghana ni ba wo bie na djuma obi abeka no ho asem no wache no problem but shele nim say wo be do be 25 years wadane judge I want office on the office wadane judge and it say what kasa what the book kasa or kasa anyhow 2 minutes
to minty. Me why? Yan ya car now, Tim. Yan ya car. Yan ya tax. Yan ya taxes. Any idea to car. Any idea office. Any a pufu lagoon. No, Ghana, businessman. To national security, you open your mouth and talk rubbish. No, you are no citizens of the nation. You are no more FAD, almost through class on Bayajuma. It doesn't matter your position. We need final word for anybody's destiny. Only God has a final say. Only God. When you mean final statement. Only God. When you mean amen. We are passing there. Me ma post no fa wadwene. Me ma wadwene nya o se asa wo de wo kasa kan kabi fo a mo kroduem ha asa se mo na mo kasa manyame no. Me ma kan kire wo ne dey se it is not so. Metina yam from so metina dredwem nanso me tredwem no mu a onyame a oyi ne mabi te se Peter Paul mo free afiase no. Ogusu ya amamodwuma obejime onyamelu gusu a ya amamodwuma now says that says the Lord it is say would ebia ya bribe na dey unkai baram ni barak biriam ne barak unkai ya tia ne sika se wanya no wankreso wa man onyameze menko akwade meshira me obi a meshira no de maza akwade meshira nyameza akwade meshira no nyame kan simple say o se menko do me if you say meshira no simple that says the Lord ene de ajawo that says the Lord the ordinary shia no wonim de nyame aka afa no maame no papa no owura no ne ye adwum wonim de nyame aka afa ya careful because wonim ebia otia ebio ya santini ebio ya nkrani ebio ya igbeni ebio ya adani ebia wo ya traba talks bi ba mama kanchiro de nyame aka no waka de nyame aka no waka wontime nya ho hwe good morning papa nyame shirama also for de nyame shirama papa we mo be sorry 1 minute empaibo ebia obi honoma ya disturb but 1 minute ajo sorry but 1 minute the papa ko bogu yaso Nyankopon ye bompa ya no pay unim wo ma ebia obiara wo biara mane bia wo demo o how bia dan so yare bia etete no ni pa bi nsem o mu ka di hunahuna no papa ye mpa ye ne se ma diyo emra ma nkwahusane enye ne chefa hyew ho ni monyam sie ye mpa bo ano peisan Yesu Kristo di adin kunim soro asase so ne asase ase emutumi ma emma ne awotimi ni biara ne tebia o mbia no onsore waka na onfa no ho enyana yaresa enyane breakthrough endi biara eteti no biara no Mwanti ni bi na so achimra wodru nkwantanan na enkyere ne se wonfa benkuma na ase ne yeda wase se watie ya no pay bio wod Nazare ni Yesu dinemu amen e biara doctor class bi akira ma wadwene ye wo se doctor na se no that is the final e see last 2 weeks last Sunday ni share ni pani bio wase efede me koy another test we de nyame aye abusia onkrabia enni odasa ni bi nsem. So be an agent say as a one crabia on and some it is not true. Good morning, we're from Owusu-Ansah. $100. Good morning. My name is Mohammed from the next weekend, last Friday of the month, we'll be quite a transition. Mamadora Deaconess when you remember count ne wabusi ani nyina ha many asofu nyina yeda ma asese mutie and CJ waha and sounds papa chiao yeah when you baby sa na no so echrese and also echrese and also echrese and asempas the two musketeers they are here to trouble the nation. They are here to trouble the nation. You like the word? The cover can be on. I was saying that so you don't so much, but men will be in now. When you offer, thank you very much. I love you. Ti amo.